Oh yeah, yes nguhaye ikaze nawe ubwo ufunguye ino video nizere ko aho uherereye hose umeze neza kandi uguwe neza. Nihanganishe aba atameze neza nabo nize ntashidikanya ko Imana igihari kandi irakora, nawe iragufasha uze kumererwa neza cyane. Kandi ubwo ufunguye ino video nizeye ko uri uburyoherwe, kanda subscribe rero kugira ngo tujye tubana buri makuru yose tugenda tumanuka hano ujye ubasha kuyamenya ndetse no kuyumva mu ba mbere, kuko hano ni waba wama breaking news, true stories ndetse n'ibindi byinshi, by'umwihariko mu mukino wa football cyangwa se imikino. Hano ni mu mikino niho tuba twiryamiye, niho twibera. Rero kandi subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana buri munsi kugira ngo utazagera na kimwe ucikwa. Aka kanya rero icyo tuzanye ni ekipe ya APR Football Club nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu, yirebye mu izamu ngishundura ziranyeganyega. APR FC rero bivugwa ko ku itariki 17 z'uku kwezi kwa gatandatu igomba gusubukura imyitozo ya ekipe, igomba gusubukura imyitozo. Kandi andi makuru akavuga ko muri iki cyumweru twatangiye uyu munsi kuwa mbere aribwo haza kumenyekana umutoza mukuru uzatoza ekipe ya APR FC mu mwaka w'imikino tuzatangira mu kwezi kwa munani, aho uyu mutoza rero azaba aje asimbura Umufaransa Thierry Froger Christian wirukanywe n'ino ekipe ubwo yari amaze kuyihesha igikombe cya shampiyona adatsinzwe umukino n'umwe. Ni igikombe cya 22 ikipe ya APR Football Club yari itwaye muri rusange mu gihe cy'imyaka 29 imaze ishinzwe, aho yashingiwe hariya ku murindi w'intwari ahahoze ari Ibyumba cyangwa se perefegitura ya Byumba. APR Football Club rero abakinnyi bagera kuri 4 ngo nta gihindutse baratangirana imyitozo na bagenzi babo bari we bavuye muri ekipe nationali. Abo bakinnyi rero ni 4 b'abanyarwanda, ariko dutegerejemo amasura mashya y'abanyamahanga nayo ngo agomba kwerekanwa nyuma y'uko bazakuba batangaje umutoza uzatoza ino ekipe y'ingabo z'igihugu. Namara gutangazwa rero nibwo ngo umutoza nibwo abakinnyi nabo b'abanyamahanga baraza kwerekanwa, dore ko ngo APR Football Club ifite abayihagarariye benshi bagiye bakwira muri Afurika bashakisha impano zidasanzwe, ndetse hari n'abari mu Rwanda bagiye bareba impano z'abanyarwanda zidasanzwe. Rero ngo 4 bo bareta bajoininga abagenzi babo ku itariki 17 hariya Ishyorongi, aho imyitozo ya APR ibisanzwe ibera, bagasubukura imyitozo rero bitegura imikino nyafurika saison 2024-2025 ndetse na shampiyona y'u Rwanda 2024-2025. ni shampiyona izatangira tariki 18 z'ukwezi kwa munani. APR FC rero yamaze kugura abakinnyi 4 b'abanyarwanda bategerejweho kuyifasha mu mikino nyafurika ya CAF Champions League izitabira muri uyu mwaka. Nta gihindutse rero bazatangira imyitozo na bagenzi babo hari Ishyorongi kuwa mbere tariki 17 Kamena. Abo bakinnyi rero ikipe ya APR Football Club yaguze barimo umunyezamu muhawe nayo Gadi wakiniraga ekipe ya Musanze FC, ikipe yahariya mu majyaruguru y'u Rwanda. Ekipe uyu umuzamu yabashe gufasha rwose ikafata umwanya wa gatatu, byabaye ubwa mbere mu mateka kuri ekipe ya Musanze kuba yasoreza mu ma ekipe 4 ya mbere. Rero uruhare rw'uyu muzamu nta warwirengagiza, dore ko ari n'umuzamu waje kubabona call up ye ya mbere mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ubwo ikipe y'igihugu yiteguraga imikino 2 yo guhatanira itike y'igikombe cy'isi cya 2026. uyu umuzamu yaje kuba ahamagarwa n'umutoza w'Umudage Frank Spitler, aho
biteguraga imikino ya South Africa ndetse na Zimbabwe, uyu muzamu nibwo yari abonye call-up ye ya mbere mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Indi call-up rero yaje kubibona n'undi bidatinze muri uku kwezi kwa gatandatu, ubwo shampiyona yari ishyizweho akadomo, umutoza yahamagaye abakinnyi bagera kuri 37. Uyu muzamu rero muhawe nayo Gadi nawe yari yongeye arahamagarwa, gusa ntabwo byaje kugenda neza. Mu myitozo umutoza yakoresheje y'ibyumweru bigera kuri 3 yaje kuvuga ko atari buhagurukane na muhawe nayo Gadi bitewe ngo n'urwego yamubonagaho, kuko ngo yari yamaze gusubira inyuma. Birangira rero uyu umugaridiye atajyanye na ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi muri Cote d'Ivoire aho bari bagiye gukina na Benin. Ubu ngubu bakaba bageze South Africa aho ku munsi w'ejo bazakina n'igihugu cya Lesotho. Uyu umuzamu rero ni call-up ebyiri cyangwa se amaze guhamagarwa kabiri muri ekipe nationale y'u Rwanda Amavubi, kandi ni umukinnyi wa Musanze. Rero nawe urumva ko yagerageje kwitwara neza ku muntu uhamagarwa muri ekipe nationale, aba yakoze ibikorwa by'indashyikirwa muri club yiwe. Usibye gusa rero si umuzamu kuko na ba myugariro APR Football Club bivugwa ko yamaze kwandikira Ishimwe Christian ndetse na Ombalenga Fitina ko bagomba gusohoka muri no ekipe. APR FC rero yamaze gutangaza abandi babiri b'abanyarwanda bagomba kuba basimbura, uwo ni Byiringiro Gilbert na Ishimwe Jarene. Bose bakiniraga ikipe ya Marine Football Club, ikipe ya hariya y'Irubavu, ikipe y'ingabo z'igihugu zirwanira mu mazi. Nazo ni abakinnyi rero bakina mu bwugarizi ndetse bazafasha cyane abagenzi babo, dore ko bakiri bato mu myaka, bafite gukina, bafite kwigaragaza nyine mu kibuga. Rero aba nabo bategerejwe mu myitozo Ishyorongi nta gihindutse, dore ko inkuru yasakaye mu cyumweru gishize ko aba bombi nabo bamaze kumvikana na ekipe ya APR Football Club. Kandi nta n'igitunguranye, ntago umukinnyi kuva muri Marine ngo yerekeze muri APR FC ni privilege cyangwa se ni upgrade kuri we, ntago yabyanga. Yumvise ekipe ya APR FC yabaye yamutekerezeho cyane ahita ajya gusinya yiruka. Undi rero wavugishije benshi, iyi ekipe yagiye ivugwaho cyane buri mwaka buri sezo bakavuga ko azerekeza muri APR bikarangira aterekejemo, gusa ngo ubu ngubu confirmed ari muri ekipe ya APR Football Club, nubwo ekipe itaramutangaza ko ngo bamaze kumvikana amasezerano y'imyaka 2 ndetse ngo n'amafaranga yamaze kumugeraho. Uyu ni umumediateri nimero 6, ngo ni umusimbura uwo bita Casemiro cyangwa se mwite Mugisha Bonheur Casemiro wavuye mu ikipe ya APR Football Club mu mwaka washize wa shampiyona aho yerekeje hanze y'u Rwanda. Rero ngo kugeza ubu ngubu ekipe ya APR Football Club yari itarabona umusimbura we, gusa ngo umusimbura wa Casemiro nuwo bita Mugiraneza Frodoir wakiniraga ekipe ya Kiyovu Sport rero ngo yamaze kumvikana na APR Football Club kuri uyu mu mediateri nimero 6 Frodoir Mugiraneza, akaba rero agomba kuyerekeza mu ikipe ya APR Football Club. Ni umukinnyi wo mu kibuga hagati nawe ukeneye kugaragaza urwego rwe, dore ko ngo muri Kiyovu Sport ibye yabikoze neza, ariyo mpamvu rero ekipe ya APR Football Club iri kumwifuza cyane. Undi rero utegerejwe wa gatanu ni agaseke kagipfundikiye kuko ntawe urakafungura, ariko amahirwe 90% uyu ngo arakinira APR Football Club umwaka utaha w'imikino. Uwo ni myugariro rero Imani Ishimwe Emmanuel aka Mangwende wakiniraga ekipe ya AS FAR Rabat yo muri Maroc. Rero nguyu ngo arasinyira APR FC bidasubirwaho, dore ko ngo ekipe ya FAR Rabat yamaze kumenyesha ko nta masezerano azaba yongererwa muri no ekipe ya FAR Rabat. Rero ngo agomba gusoka. Rero abayobozi ba APR ngo bahise bamwegerera hafi batangira kumuganiriza bamwumvisha uburyo ki
agomba gusinyira APR FC ndetse akaba yayifasha kuri experience akuye mu gihugu cya Maroc, dore ko iyi ekipe ya FAR Rabat yayifashije kwegukana shampiyona yaho muri Maroc bita Botola League, ndetse n'ubu ngubu bafite amahirwe nubwo bikigoranye kuko ikipe ya mbere ibarusha inota rimwe, iyo ni Raja do Casablanca, kandi basigaje bose match imwe. Ni ukuvuga ko ikipe ya Raja Casablanca idatakaje umukino FAR Rabat ikureyo amaso. Ngayo nguko rero Mangwende ni ugutegeza tukareba se aragaruka muri APR Football Club, dore ko APR FC yaba ibyungukiyemo kuko yaba aje ari free agent, nta mafaranga na makeya batanga muri FAR Rabat, yaba aziye ubuntu. Icyo bakora ni ukumuhereza recruitment gusa akabasinyira imyaka wenda igera kuri 2. Ni ugutegeza rero tukareba niba Mangwende hari ikindi kipe yaba yaramuganije wenda yo hanze, ariko nta yindi yamuganije yo hanze nta kabuza yasinyira nyamukandagira mu kibuga APR Football Club, kuko yaje kuyigiramo ibihe byiza. Niyo yamugurishije kandi muri FAR Rabat icyo gihe hari mu mwaka w'ibihumbi 2022, nibwo uyu musore wa hano ikabuga yerekezaga muri Maroc muri iyi ekipe ya FAR Rabat. Ngayo nguko rero nibyo byari biri kuvugwa mu ikipe ya APR Football Club. Nizere ko niba uri umukunzi wa APR wumvise amakuru avugwa muri ekipe yawe, kandi niba uri n'umukunzi wa ruhago muri rusange, izi nkuru ntizagucika. Ni ingenzi kuri wowe ukamenya ko umukeba ahagaze, ese umukeba ari kwiyubaka gute, ari kwiyubaka bijyanye n'igihe. Nawe rero jya hasi muri comment tubwira ati izi nizo ntwaro ekipe ya APR Football Club yasabwaga kugira ngo igere ku nzozi zabo z'amatsinda ya CAF Champions League, cyangwa se zibeshye cyangwa se bazasinyisha abandi bakomeye. Yes, nibyo ngibyo rero. Nawe siga like ndetse niyo comment kugira ngo tujye tugaragarizanya urukundo, utwereke ko nawe kandi uhari warebye ibiganiro byacu kandi byaba byakuryoheye. Ibihe byiza rero nibyo nkwifurije, ubugire impagarike n'ubugingo, umunsi mwiza uhahe uronke. Hasta la vista, hasta la vista.